رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. نوچیان رادیو دنگی گلدن باش کدر نجا ایرو 11 جوتمه 2025 شمی لبروکسل ساعت 14 لآمده 15 اما نوچیان ده ناو روژه ده پیشکش بکن دم ده مازادی ریبرا پویه افسروکا مبیا در آمد رمضان دنگیز جالی کمیسیون مجلس فاحت گودار کرن. رمضان دنگیز دیار کر کو وان نیرن و پیشنیارن خواب کمیسیون را پرو کرنه. دیار کر کو وان کمیسیون خواستی کو بچه ایمرالی و لربرا پو گودار بکن. دولت gerek zanib ev malbatê PKK çi jan kişandinin. Ciyekî wek Amedê 337 heb em bivê cenaze ne malbatê wan tê naskirin û ne jî nav li ortê heye. Sadece ji bo Amedê dibêjim ama tevayê Kurdistanê li her derê vana henin. Sadece 337 heb Amedênin. Bi awakî em bivêjin li gorî sözleşmeyê navnetewî van gorana gerek bêvekirin. Wekî din en zêde tiştê em li ser sekînin me got vê pêvajoya muhaqqaq gerek rêberê gelê Kurd Brês Öcalan bê godarî kirin. Muhaqqaq gerek yani me got bi Rêzdar Öcalan hevdîtinek bê kirin. O en zêde li ser ziman em sekînin. Me got zimanê aneka qismen tê bi karanîn veya zerarê di pêvajoyê. Ew zimanê ew üslûb û ziman gerek bê guhertin ji hêla siyasetê ji hêla îqtîdarê bi taybet em veya dibên muhaqqaq vî zimana bê guhertin veya jî me anî ziman. O dawiya dawî jî me got vê pêvajoya ev pêvajoya aşitî û ocivaka demokratîk bi dil bi can em piştgiriya wê dikin. Sendikayên İspanya'ya Banka Azadî ji rebera pû re û çareserî kirin. Konfederasyon Bedengiya Saziyan Avrupayê weke hevkariya suç binav kir û destnîşan kir ku azadiya rêbera pû ne tenê ji bo gelê Kurd ji bo edalet û wekeviya tevahiya rojhilata navîn û bi hev re jiyankirina gelan girîng e. Di daxuyaniyê jaliyê saziyê vahat kirin de hate diyar kirin ku rêbera pû 27 salin li girtingehê İmraliyê li Tirkiyeyê di şert û mercên giranên tecrîtê de tê girtin. Tevî vê yekê jî her tim ji bo aştî, diyalog û bi hev re jiyana gelan helwestekî biryardar nişan daye. Konfederasyon dest nîşan kir ku hizra siyasî ya li ser bingeya demokrasî, ekolojî û azadîxwaza jinan ne tenê ji bo gelê Kurd, ji bo hemû gelên herême modeleke adîl û beşdar pêşkêş dike. Di daxuyaniyê de hate bibîrxistin ku ger jin azad nebin, civak jî azad nebe. Konfederasyona Intersendikala İspanya'yê Bêdengiya Konseya Avrupayê û Saziyan Avrupayê ya li hember rewşa rêbera pû rexne kir û diyar kir ku ev helwest nirxên mafên mirovan û edaletê tune dihesibîne. Konfederasyona Intersendikal wiha dawî li banga xwe ya pêştevaniya anî. Em giredanbûna xwe ya biaştî, azadî û rûmeta gelan dubare dikin. Ji Öcalan re azadî, ji gelê Kurd re azadî, bijî pêştevaniya internasyonal. Li Avrupa û Amerîkaya Latîn çalakiyên ji bo azadiya rêbera pû. Bi boneyan cotme duyemîn salvegera kampanyaya navneteviya azadî ji bo Abdullah Öcalan re çareserî ji pirsgirêka Kurd re li gelek bajarên Avrupa û Amerîkaya Latîn çalaka hatin darxistin. Di çalakiyên ku pêşengtiya jin û civanan hatin li darxistin de
مدلک جواکی اکولوژیک دموکراتیک و آزادیخواز هاته نشاندن. کمیته کمپانیای را گهاند که و در روژن پیشته جی چالاکی بردوام بکن و دازانین که و ببانه سالوگر 27 تمین کمپلوی نافنتویا ریل بر راواندن ریبرا پو وکریه چالاکی نو تیم پلان کرن. کمیته گوت آزادی عبدالله اوجالانو به هزار انگرتین سیاسی جو پیواجه آشتی روژالات ناوین گلکی پنگاوکی گلکی گرینگه. آفیشن کجالی اکادمیا مدرنیته دموکراتیک استوچکولمه و هاتن آماده کرن لتوایی باجر هاتن دالکاندن. اندام پارلمانتویا سوید دانیل ریاضت و پشتوان تکوشنه گل کرد انمار ریلیوی بیشتری جوینیا چپامنیه بون. بیشتران ده جوینه ده پواجه حقوقی الا اوروپای و رولا چارسری اشتیانه سویده نرخاندن. تفگر انجوانان ان ایتالیای لکولانان چالاکیا کنسرا گروک آشیروه انگل سر گوتن ریبرا پو جی دگرن لدارخست. پشتر میتینگ کاتل دارخستن و ده میتینگ ده بانگا سربست بردن ریبرا پو حتی دوباره کرن. لمکسیکای رادیو راسیون انالیزی که بناوه شر جهان یسیمین و چارسریا ریا سیمین وشان. لسپانیا سندیکای بناوه کنفدراسیون اینترسندیکال والنسیا نایه پیام پشتوانی ینتکیلدار آزادی فیزیکی ربرا پو چارسریا سیاسی جی پرسکره که کردر دان. لپایتخت کولومبیای بوگاتای جی اکتیویستان لکولانان جی پرتوکین ریبرا پو هم بشخواندن و ستندن آگاه کرنه دانین. بداخواز آزادی ریبرا پو سبیل باتمان میتینگ که ناوندی بیل دارخستن. سبیل باتمان میتینگ آزادی و جواک دموکراتیک دیل دارخستن. پلاتفورم سازیان دموکراتیک پیشنگی جیره که ناونشان میتینگ جی خاچره دورت یولایه. ساعت دوزدان دا وی میتینگ دست بیوکه. هفسرو که دبه پیچیدم کلچ کنوچار و هف بردف که هده که مرال دانش پیشتاش و دی میتینگ ده با آخوین. دیسا هنرمند خیرو عباس جی و میتینگ ده کنسر که بده. جبو بیشتری میتینگ بخورتی در باس ببه اندام پارتیه DBP و تجایه خباته که برفرات مشنن. تواهی روژه دناوا گل دبون. کلان با کلان تاق با تاق گریان و خواستن هر کس جبا آزادی ریبرا پو بره خواه بده قادا میتینگه. خباتن شف جی دوام کرن. هفسرو که توی در باتمان حسن آرک تکین اکتیویستا تفگر جنین آزاد تجایه ازل آیدن و اندام مجلس شارداری ایلی احمد اوزر جی اشارت بگرنگیا میتینگه کرن. جی باتمانی خواستن که بره سرالدان تفلی میتینگه ببن. Ve barışın daha güçlü haykırılabilmesi adına ayın 12'sindeki mitingimizi gerçekleştireceğiz. Jmona emejin azadiya brez Abdullah Öcalan giringe azadiya ve gelik azadiya gelik bindes kuretine yekçi jwan gelaji gelik kurde yani neski 5 sale şarki berdevamdike جوانا اف شارجی داوی لی بینن یک جی باشخانه پویه جوانا وی جی اف متیگ ام جوانا وی داردخن اف متیگ جی ام بمه yani hem jbona geli Kürt hem jbona geli bindez jbona serokatici ve mitinga dawiye ve mitinga azadiye. من و چه اندناو روژه ده درکتن پیش کشکرن گودار نجا بمینن دناف خیر و خاشه ده.